Zgode i nezgode malene lutkice Line. Nestrpljiva lutkica Lina. Pčelica Dina imala je danas jako puno posla. Trebala je pripremiti medene kolačiće, tortu od posebnog meda, ubrati cvijeće i donijeti svježe jagode za kolač od čokolade. Dina se probudila rano ujutro i bila je spremna na sav posao koji ju je čekao. Izašla je van iz svoje kućice i krenula u potragu za svježim cvijećem, kada je srela lutkicu Linu, koja je u košaricu stavljala fine svježe jagode. Dina je stigla kod lutkice Line i pitala ju: možeš li mi, molim te, sačuvati nekoliko finih crvenih jagoda? Treba mi za kolač od čokolade. Lutkica Lina je odgovorila Dini: može, naravno, sačuvat ću ti dovoljno za kolačić. Želiš li da ja ispečem jedan kolač? Dina se je sjetila da je to dobra ideja, pa je rekla lutkici: o, to je super ideja, lutkice. Možeš ti napraviti kolač od čokolade sa svježim jagodama, kao ukras. Lutkica je bila presretna jer će raditi kolač, a onda se sjetila da će joj trebati pomoć. Ipak je ona malena. Lutkica se vratila u svoju kuću i potražila pomoć od mudrog Mede. Medo, o Medo, mogu li moje malene ručice dobiti tvoju pomoć danas? Znaš da danas buba Točkica slavi rođendan. Pčelica Dina želi da ju iznenadimo. Pa sam predložila da napravim kolač i Dina je rekla da mogu napraviti kolač od čokolade sa svježim jagodama. Ali znaš i sam da sam malena i trebala bi mi tvoja pomoć, Medo. Želiš li mi pomoći, molim te? Medo se nasmijao, uzeo lutkicu u zagrljaj i otišli su u kuhinju. Sve je bilo spremno za izradu kolača. Čokolada je tu, svježe jagode su tu, pa se Medo sjetio i rekao lutkici: lutkice, idem ubrati koji cvijet da složimo po kolačiću. Ti izvadi šlag iz hladnjaka pa ćemo skupa miksati. Nemoj krenuti bez mene, dobro? Lutkica se složila sa Medom i Medo je otišao. Lutkica je pripremila šlag, ali Mede još nije bilo. Pomislila si je Lutkica: njega još nema. Mogla bi sama smiksati šlag, a nije to tako teško. Bar mislim da nije. Uzela je mikser, ulila je vrhnje za šlag u posudu i krenula. No kako je Lutkica malena, mikser koju je počeo tresti i vrtjeti u krug i šlag je počeo izlaziti van iz posude. Više ga je bilo izvan posude nego u njoj. Kada se Medo vratio sa svježim cvijećem, vidio je lutkicu Linu koja je pokušavala ugasiti mikserka i vidio je da je kuhinja sada prepuna šlaga. Lutkica je znala da je kriva, pa je rekla Medi: oprosti, Medo, čekala sam te i nije te bilo. Htjela sam pokušati sama i shvatila sam da sam premalena za miksanje. Medo je rekao lutkici Lini: znaš, sada kad te tako gledam, pomislim si da izgledaš kao jedan slasan maleni kolačić. Imaš šlaga čak i na uškama, gle i na glavici, na trbuščiću, čak i na mašnici. Prvo ćemo te okupati, ti malena nestrpljiva lutkice, a onda ćemo zajedno ponovno napraviti šlag, može? A lutkica se složila i okupala. Sada su zajedno ona i Medo napravili kolač od čokolade sa svježim jagodama, šlagom i cvjetićima. Izgledao je predivno. Sada je vrijeme da krenemo na proslavu, zar ne, lutkice?
upitao je Medo. Lutkica se složila i krenuli su. Na putu do bube točkice, Lutkica je upitala Medu. Medo, ljutiš li se ti na mene jer sam bila nestrpljiva? Medo je pogledao u Lutkicu pa rekao: Ne, nikako se ne ljutim. Ti si samo jedna malena nestrpljiva lutkica, koja još uči. I znam da ćeš sa vremenom naučiti kako biti strpljiva. Vjerujem da ćeš uspjeti u tome. A do tada me čeka još puno lijepih zgoda i nezgoda sa tobom, malena.